وان پیشاتا تایبتیجی شرع بردام چهارروجیت نیو برای اسرائیل و ایران دا ادگل دکتر محمود عباس رو وکاره سیاسیش تکساس ادگل مدا بمده بحثکین دکتر گل لک سپاس کوین گل مدانه از هماش آخفتن دونالد ترامپی دست بکم او ده بردام پشتوانی اسرائیل کم و گل جراجی بو گشتنا پرای کفتن و آشتیا پیتوی بشاری هیا تو بیجی مبستا دونالد ترامپی چه بتجوان آخفتنا؟ دما دا باش پیسلا و ریزشتراش بینیری دلارا اختنا ترامپ گلکی دجوار سیاسی در باس بود چکی درست بود بیجی یعنی دخوازه فشارک گلکی گرنتنی سیر ایرانی هاگر بگری گفتگویا بتایبت و بگری لگور مرج و شرط امریکیا نوکا گوبری وقتی گودکر گفتگوت نقباوی ایرانی چید بو ایرانی برجودی خود داین پیش و خفرد کر و روش دکشان ده حتی هاوی درجه و وطای گو امریکا ترامپ گود گو امیشی استروژی دنوانا حتی هون گنوی داخوازی که گو نابرا هر دو کاتا چه بری دبا هر شی استروژی ها دا استخبارات اسرائیلی خوشک ها وطاکه انو ایران دخوازی وی دریج بکی دا بکی دی سلاحی خوی نوی چیه که حتی گود گو انو گها بروژا گو چیه بکی ترامپ وی خو وی چی خوشک ها یعنی سرزانی گو چی ها خوشک اما انو چی گها بونی دا جبر ولی جو وقتی گو وی آخت نید که دبیجید به انو گرکا اگر بس هبه بی بس بکی وطای گو ایران برجواندیه ما قبول که یعنی درکت به اندرکت به آخرت نید که او آخرتن گفتگوی لعمانی چه دبون و لگور گفتگو هر دو وقت دک هسی وقت فبرد دن استاندن اد بهار دکم امریکا بقول که جوی درباس بوا و ایرو آخرتنا ترامپ خوشک اوه هدا خیاکن باش دکتر تو بیجی بردامیا شرع اسرائیل دل ایران اسرائیل هولدت و جارب فعلی بکردار پراکتیک امریکا بختت نوا شرعی دا یعنی شر برفره تر لیبید او داخوز یکا اسرائیل بید نه از ندوه بهاریه دا بگو امریکا بکوه شر دا جبر گلک صدام هنه یک جی صدام اسرائیل بخو هولکه ها صدد جبلی امریکا جاره اما اسرائیل يعني اسرائيل خصگوی بکی خصگو امریکا بکشینه از بهور دکم زانی بو اسرائیل خوش زانی گو امریکاوی نکویه دا بس وکا دا خویا کرن وکا پروپاگاندک بو وکا مطرسیکه جوا دولتی گود خوزن بکبنی دا او پیشگرتیا ایرانی دکرن وکا که گو بیجی وقتی گو هون پیشگرتیا ایرانی بکن و امریکا جوی پیشگرتیا مبکی يعني از كارم بيج من مقبو جوا دولتارا جبر قول نتنياهو وإسرائيل خوشك زاني فتنا أمريكا دشار دا قالك مرجد قالك بريارا نتويك بوي بستيني قالك بيشقرتيا أوروبا بستيني قالك يعني هناك تيكلينا بدولتي هبن قالك مرجوي هنا حتى أمريكا بكيف شار دا وطبعا دبي سوجك هاي ترامب خوشك دا خيا كرن قوتا ايراني وكا تهديد جرشان انه نزيكي بيسي ما نبا نزيكي برجواندية ما نبا يعني وقتيكو ابا اخذناها كل وقت بيجي بيجي وقتيكو نزيك بي او سوجد كبيد السيمدا ويداني كي بهور ايران خوش زاني ويران بي يعني بتنب ضرب بس جبير نكا هاجر نكا تيشر دجي قصوري مگر هاجر نكا تيشر دريبدا ایرو به آریکاریاوی امریکی لوجستیکی بشکل کی دایرکت و گلکی پولیتیکلی لشکری دواری جواکی دا پر آریکاری اسرائیل دکی و اب آریکاریش کنگرس دی ج پنتاگون دی ج همه بیسی امریکی سیاسی و یه یعنی کاری بجی کنگرس خوشگی اب آریکاریجی تکرین یعنی ولو نکت یشر دا بس همه هزاینا سر شری اسرائیل سکنیه قناغین دهاتین بردامی شرد امریکا چا پشتوانی اسرائیل کرد و پشگرتیای بکی مثلا پروبلما که گلکی گرینگ هاد ناف دولتی دو امریکا و حتی اروپا و روسیا حمید زن هگر اسرائیل بخسری هبون و نبون اسرائیل تده هگر ایران بخسری گوهرتنا رژیمه ایران تشتک ملت شپینای گوهرتنا رژیمه جبر ولوش که يعني خسارة إسرائيل خطأ كصهرة أمريكا تجارة نا أمريكا ونا أوروبا تجارة نهيلن جو إسرائيل بخسري دمك جو هاوي خطأ صهر جو ميزن وأمريكا إسرائيل بخسري هنگی خوش بزن بلکه امریکا بکه شردش که بگو سوجاج پیدا بکی جبرگو امریکا ایرو یعنی اسرائیل میزنه به دولت یوکتی
ولايات بيجو يكيا هبون ونبونا وينا هبون نبونا أولهية أمريكا شسر قريدايا أبلص إيران جبت زاني از بهوردكم إيران بلكي دواروجي أول دا وقتی گو کلکی ایریشی مزن نذكر بلكي جبيت رسيبو ندخز يعني بكه وطاي جو باندوري يعني سر إسرائيل وزيادة بكه مطاي جو أمريكا بيجي ولط خطا صور در باز كريا نها إيران بيجي شرط كي جبوني جبيشيا ملطي خبا بدي خياكن أزنا كيمي ويما بنجها خد دربك قالكي مزن خاري جبر بينا شر بلكي دريج بكي شر بلكي 4 رجا و 5 رجا دريج بكي وبلكي بيترجي چقا شر دريج بكي امريكا بيجرتي اسرائيل كي مزي برينها ميجوكا قد هاتنا فندنا ملطي على بعضها انه اسرائيل نكاري شركي دريج بكي اسرائيل علميا مثلا صلاح حفتي وسيسيا شيست حتى انه بس بين 6 رجا شر ذكر وانتصار ذكر انه بهتري ولا نكاري بكي نها هات يا خويا كرن افصالك وني بشر غزه كي وحماس كي وي حزب الله كي وي حوثيات كي وهي كاري استمرار كي دمك جو اريكا نسكنيش اسرائيل تكرن او اريكاري بردوام كي شر دريج بكي دي ساي بيشغتيه بسطيني يعني باشا دكتور اوا نوكا افشاره كو اوا چندین سال جمل ملانت نيفرا امريكا ايران واسرائيل ده هي النوفا نافچه ده دی بتا دوما هیک شر یک لاکر کو قناغ دانستاندران ادی نما ابشاری دی پرس یک لابد دی بتا دوما هیک شرط نیف براوان ولاتا دا نا از نبهور دکم دی جميع دی همه دنیای دی هر تمجگه او قناغا گفتگویا دمینه يعني مثلا نها بلکی دست پیکر وکا آخفتره که وکا بروسکا بوتين دو وقتی گفت ترامپ را آخفتیا و گوتیا مثلا اوا اگر بس گره که سوجک جر پیدا کن از بهور ناکم و بوتين جم خوت بی اف بلکی بروس که کش ایرانی جی چوا يعني او آخفتنه گفتگویا دری تجاره نایگرتن طبعا ترامب او انا بريارة ترامب ستان بريارة ترامب انه گفتگو بكرن حتى جو ايران لازم برجوانديه تماما قبول بك اما هاش قال لك ايران بخي يعني نمزبونك قال لك جراندا الهمبري ولا ملاطيه خو يعني بس دريه گفتگوی نایگرتن بس وقت گو ترامپ يرو داخل كرن انه هيا كا اگر بس بكرن بس حتى وقت بيجي بالشر مداخل فلسطيني يعني قصدي شر مداخل فلسطيني قصدي ايران درسك فلسطيني از بهور دكم اللي بيدري طبعا برجواندي قال لك فرح هيا استراتيجيه قال لك مظن هيا بيجي امريكا اوروبا واسرائيل يجي انه جهرتنا ايراني قال لك اجواء استراتيجيه بيش روجي دي يعني بلكي فيك اللي كدري شر هذا او قارتن نبي بس او استراتيجي او برجواندي هيا جبرجو اسرائيل تشتكي قال لك هرتمش كسرت سكني صراحة انها وقت خميني هايتيا فدوا درخصية انه اسرائيل هبونا هنا ندرس هبونا هنا دواري اولهيد لازمة جبر وجه كي حما براكسية وحما ادوات خو وجهها دنسرقون ديجمنتي اسرائيل دي خوشك زاني انه نبرا اسرائيل وايران ده نمسلك بوليتيكا نمسلك سياسيه مسلا هبون نبونيا ابها بلكي دبي بيشتي دمك غربستي بسكنه بس او دجمناتي او شر وبردوام بك هدف اسرائيل وامريكا جيل دور بينايا اصبحتكم قهرتنا رجيما ايرانيا وازدور نابينم استراتيجيه هاي مظن قهرتنا رجلاتي نابين تمامية ابناء دكتور هما سر خفناتن که امریکا و اسرائیل زیادتر شرایط گر ایران کیش کشوانا زیادتر بوانال پیشه نب گهشتنا ایران بچکی اتمی یانجی گهورینات ناوا رژیم داد ناوا ایران دا او خود دواري استراتيجي دا قهرتنا رجيمي وقهرتنا رجلاتي نابين تمامي اب دواري استراتيجي ذكاري بيجي بس جبرقو سوش كده دستي وادا دو سوش كتنا دستي وادا سوجي ايريشي حماس وايريشي حزب الله سر اسرائيل سوجي بو سوجي دي دوا استخباراتي ايراني ونتنياهو خوش قد قو مابو سيشار روش قو ايران اتمي يعني بيني يعني قنبله خوي اتمي سردس بكي وخلاص بكي جبر ولا جكي قبول كر اخفنا ترامب ونشي استراتيجي بمينن اباها كاري بيجي سوجي ديركتا هي نزيكا بس سوجي استراتيجي هي ايديولوجي مظن بهرتنا رجيما ايرانيه از باور دكم يا هاي جرينجا بالنسبه اسرائيل واباها كاري هاتا كرن وكا قد بيجي دريك جيربا وكا امريكا وقت بيجي
إيريشي بيسيم نكا وإلا زي كما الشرطة يعني الهيفيه جو سوجة كي بلو تشي بي أمريكا نقلق زحمة جب كبي شرطة أو الإيراني بخي بس سوجة كي تخوازيش بي وجه ما واري هذا دات بيشيا نتويك بويدا بيجي بيبا إيريشي مكريو أز برسفا ويدم يا إسرائيل أباها تمام سوج جمعي آماده بو جو وقتيقو حفتي اكتوبر حماس إيريش كر وقتيقو حزب الله إيريش كر وقتي حوثيا صاروخ آبيتم أتمام سوج حاضر بو ليه سوجي ديركتر تخواست مطرسيا ماستر بو وقتيقو قفتقوي نقبا أمريكا وإيران العماني بسر نكت نتنياهو خوشك داخل أكرم إنه مجالنا ما يعني باشه اگر ما بس جي جوهرینا ده صلات رژیم بد ایران حتی نکت کش قناغا شرعی و برگیری کرنه ده اش رژیم آخو قناغ این دست پی که ده آنجی پراستی نو کن شرع مانو نماند کش بر هنده جو صاب تندی اسرائیل برده ماند کرد شو پروبلم دورده ایران خوشک زانه به پروبلم ها به چلو ایران لید گره هبون نبونا اسرائیل و امریکا و اروپا تمامش که آخفتن بقول لك وطايا درت كبير حتى جارات لي سفير امريكا لأنقرة توماس باراك وش بدا ياكرن انه سايك سبيكو بشلك شاشتي هاتي درجلاتي ناريد هاتي بلافكرن يعني قرك دي سبي دانين البهور دكم ايران بينا خوشك دخويني بس چلو بيجا باراسنا خود كده ديو واريدا پاراستنا خوا دریاوا ادوات خوی گو هرجم پیشگرتیا وید کرد و یاد دوا انه تخص بگه واري اتومي او واري اتومي هنگي مطرسيك سره او اللي هي ايراني اسرائيل دخلقان ويا عرب اجي دخلقان واوينا دبو وقت بكاري بيجي دسينورك نقباوي وداخوازيا اسرائيل وامريكا دبو وقتي جو هابانا واري اتومي بلكي اب اخر داخوازيا هاي امريكي هنكي لاواز بوانا لمادام نماغها اذا الري بكريا جبر بي استراتيجيه هاينو وجبير نكا مثلا هام في اندركت بده تقريبا دي وزير خارجيه روسيا وتركيا جها كان بدان فبرا خفتن سربي مثلا شلون ما اگر بس بسكنن زانن هي تركيا زاني انه ايران هري الى الري دغهي ناجكي ميزاني اب بروجها يعني حمد دولتي دوري بير سر داخبن تبني حميش كنما داخبن كس سربي اجرينا يعني سربي شريها ناسكني تبزيني اخفتني ميديانا اخفتني حكوماتي وادر ناكبن تاخفتني ولو جرينج درنكدن دجي كسيجوانا اب بروجا بلكي دمك دريج بخوي وقا قوم بقوتي ايران شلو خد باريزيج بيناوا از بهورت منها ريل بيشياي نمايا غير بات الشها شاید تشتكي قال لك يقرن هذا بهر دور ردا قالك اخويا بكي هاجر ايران دسبيك او مشكي جو ابيتنا بلكي مشكي بس خويا كر ميزان ديكا شقاسي او زره يه سرسري اسرائيل خورتا يا نخورتا وي لاواز بكي دا مشكي خورتر بشيني وكا ايرو مدي جو مشكي خورتر شي عندنا بس كاب خورترش به هنه یا نه به هر دو رجا دوی خویا بکی هاگر تشتکی خورتر در نکد ایزن ایران هن بلاوازیه ده چه و اب پروژه ویبسر بکوی و بلکی نفس سالک دوا بس از بهورتکم نیزیک ویبسر بکوی و تدمیزین امریکا هاگر دسیوی کتیه دا و چلو بکی يعني از وكا اناليزي كي از رشخوت بيجم واذا كي اپوزيسيون ايراني قالك يخرد بكي تشي يا ايران فارسي بخبي تشي يا كردي بي لوبيا ايرانيه اپوزيسيون ايراني الامريكا قالك يخرد رولك قالك دليسي لوبيا ناي ايراني الفر الامريكا رولك قالك دليسي وجبر ويجكي تدميزين السياسه مداري امريكي قالك دجي ايراني حتى هذا مينن يعني بحثا صلاح حتى هذا كان وقتها سفراء امريكيه هذا قرتن بحثا 10206 جندي امريكي لبناني هذا كشتن افتمام لوبيا ايراني واتشتا دلبجيري دا بهتر سياسه مداري امريكي او كاري بيجي سياسه امريكي تجي ايران بميني ولو قر يعني كيم نبي او دريه گفتگويا نبكي اجبر اپوزيسيون ايراني تخازي رژيم بگاري وتخازي فينا بكي وكم مشارك امريكا هردم قال لك سپاس دكتور محمود عباس شروع کار سیاسی تکساس هند گل مدابون سپاس با دکتر